ni inkuru yagiye hanze mu gicamunsi cyo kuri uno munsi, ikaba ari inkuru yasakaye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ivuga yuko RIB yataye muri yombi abarimo umuyobozi wa Rwanda FIDA kubera inzoga zitujuje ubuziranenge. Murabizi neza ko mu minsi yashize hari imikwabo igiye itandukanye yo gufata inzoga hirya no hino mu gihugu zitujuje ubuziranenge, hakaba harafunzwe inganda nyinshi zigiye zitandukanye. Iyi nkuru kandi yasohotse iherekejwe n'amashusho yerekana abantu bari bagiye gufungwa barimo n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa ndetse n'imiti Rwanda FIDA. Akaba ari bivugwa yuko umuyobozi nawe yatawe muri yombi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rero rwataye muri yombi abarimo n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FIDA, bakaba bamwita Professeur Emile Bienvenu, akaba yamajije kugezwa muri RIB nk'uko mubibona aho ku mashusho. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu rero ku cyicaro cya RIB habereye ikiganiro n'itangazamakuru mu gikorwa cyo kwerekana abantu bakekwaho ibyaha n'isano n'ikorwa ry'inzoga, bifitanye isano n'ikorwa ry'inzoga zitujuje ubuziranenge, zikaba zaragize ingaruka ku baturage hirya no hino mu gihugu. Mu berekanwe rero nibwo haje kugaragaramo n'umuyobozi n'abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye, harimo n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa ndetse n'imiti Rwanda FIDA. Bakaba bagaragajwe imbere y'ubuyobozi, imbere n'umuyobozi mukuru wacyo Professeur Emile Bienvenu, akaba nawe yagaragajwe mu bantu batawe muri yombi bazira iki cyaha kigiye gitandukanye. Hari kandi n'undi muyobozi mu bakurikiranywe na RIB ari nabo mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutsura ubuziranenge cyangwa se ikizwi nka RSB. Ni ikigo gisanzwe gitanga S-mark cyangwa se cya kirango cyerekana ko product yujuje ubuziranenge, ndetse n'abandi bo mu nzego z'ibanze zigiye zitandukanye. Muri rusange kuri uyu munsi abatawe muri yombi ni abantu 18 barimo 10 bo muri Rwanda FIDA, 3 bo muri RSSB ndetse na 5 bo mu nzego z'ibanze, ubwo ni ba gitifu b'imirenge ndetse n'utugari. Abayobozi rero ba Rwanda FIDA na RSSB bakurikiranyweho icyo cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, ni mu gihe abo mu nzego z'ibanze bakurikiranyweho icyaha cyo kuba icyitso ku guha umuntu ikintu gishobora kumwica cyangwa se gishobora gushegesha ubuzima bwe. Kuva hatangira igikorwa cyo guca inzoga zitujuje ubuziranenge, RIB imaze kwakira dosiye 91 zifitanye isano n'ikorwa ry'inzoga zitujuje ubuziranenge, zikaba zaragize ingaruka zigiye zitandukanye ku baturage hirya no hino mu gihugu. Ni mu gihe kandi hirya no hino mu gihugu imikwabo yo gufata inzoga igenda ikomeje, ariko kandi RIB ikaba inasaba ibyamamare harimo n'abahanzi n'abakoresha social media gutanga umusanzu wabo mu gukangurira abantu guca ibyuma burundu bikagenda. Ni mu gihe twagiye twumva ko abantu bamwe bagiye bitaba Imana, abandi ndetse bagahuma amaso, akaba ari ibyuma byagiye bigira ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye ku bantu muri rusange. N'amakuru rero ayo niyo twari dufite, tuze gusubira mu zindi update.